Very very few. Yeah. Namba nene koragwo ya kurumana. Na wanyumire nako. Kana you wasted my life. Yes. My precious time. Yes. You wasted it. Kwa sababu mtu anakuja tu anajua ya kwamba aletha tu handwe kuonaga comfort zone. Yes, atulie tu hapo kiasi, lakini kwa roho yake anajua hakupendi. Yeah. Kana arakuona wewe darasa. Yes. Ya kumuringia athie haria arenda. Exactly. Ni na mundu uragiuka ndigetha mugiteithanie maundu-ini maingi. Ya icoka riu kuma hau. Rurigagwo niki mwekana. Na gacenjio ro rimwe. Kiru kia mbere okorwo tariu tata icio ndirakwirira anake ni marathama. Anake ni mathamaga riu. Ni urakora ni aranoga. Akanoga agakiro guo agekira nguo ciake paper bag. Kagua ni akata athie. Ukamuhurira ukamuria na kwani what really happened? Hakuna. Akwira tulipatana lini? Hii sasa ni mwaka wa 3. Nisi nilienda jana. Nilikuwa nimemark nitaenda. Ndia makire. Kiwa miaka 3. Igithiro tariki 14. Mweri wa 6. Ndio nitatoka hapa. Na wakora mundu cio neka atia? Ni athie. Na gutiga. Yes. Riki ni wararihaga nyumba, ararihaga thitima gwikira tokeni, niwe uretagia gia kuria. But he has decided he is vacating. Enough is enough. Neka atia? Na athie. Akuvestera miaka 3. Down the line. Yes. Especially endo awigwa gokaigwa ni anake moka into a lady's life. Yes. Na mwera kitu ya kwanza ni kwamba hii story ya watoto mimi sitaki sahi. Wacha kwanza tutafute pesa kwanza. Kaigina kagitu mundu tu nditucoka aguthie. Tukorwo tukimenya ura turauga. Tondu tiendaga attachment ya mwana. Ndarenda. Yes. Ndarenda na kwira make sure. Hatutapata nini? Mtoto. Nawe ukamwira riu kwanza tujipange. Tujipange. Tari wathini kujipanga. Ucoka ukaigua mundu ucio ni hungui. Ni akatia? Ni akura. Na ndari kindu kinene akua. Asa. Akuo tukuo twake. Ukamuragia what really happened? Nothing. Akwira nothing. Yes. Nilikukosea. Hakuna hujanikosea mimi. Na mbona ulitoka kwa nyumba ukaniacha? Ni kwa sababu nilikuwa nimepanga ni one day one time nitatoka na nitakuacha. So all along hauko unanipenda. Kwani ya wewe ulikuwa huko unaona? Me I thought sasa You thought. I thought we are night time. Keep thoughting. You keep thoughting. I was ready to do my future with you. Future with who? Aya na horo cio gathirira hau ukamuria kae kana ni mundu ungionete gakwira asa na sasa ulienda wapi? Niko kwetu. Umerudi ushago? Niko huko. Umerudi kwa mamako? Ni huko hendia akohendia akwire kwao. Athiete akoya nyumba ara Kasarani. Yes. Ni hwari. Kanyumba kanini. Twitagwo kiria twitagwo tatu nyumba tu studio. Bed sitter. Ni we nao. Arari hangiri nyanja arauma nyumba 16,000. Yo muraikaraga. Riu we wibange ujipange. Ucio akaria miaka yaku 3. Nawe ukehita. Ukaiga nie ngoro yakwa nie ndire hingo ngenda mundu atia kana atia waikara mwaka uyu umwe utari mundu urenda horo wa mundu rume onaha haoka kangi gatugugite oro uguo agetuika muraika kaenjo kufukuza kindu mwori umwe kana iri ngerutanirie taki ukona future yakwa uria ni uria kwiragwo ati mundu agikana mundu wake na ni gakanitha ni gacaci akioka mundu wa kanitha ndangikatia ndangiherithia ndangindiga ndangigutiga kosa uri mugwika uhiki wa kanitha riu ucio agakwira riu ege undu uria wihone atiriri ni ona ndirenda kwambiriria family na korwo he kindu nyonete ni we nyonete riu ndio no ndungi ndirenda taka nianze familia na wewe ukimwira ni sawa waririkana kana ni gakwirite gatikende kuigua uhoro wa mwana ukimwira uhoro wa mwana ugeka harusi kidede nafanya harusi na huyo na mwagikarania mukagea kana 5 years down the line you discover that he no longer loves you he also packs and
go and leave. Waturanira miaka goka miaka inana no watigwo riu na kana riu uhoro uria munene urikoragwo naguo ni TikTok. Kuri kuo rikoragwo yukira andu kwa kina ndora kuhana no uria arume makoo mari uru uyo kwanza uria makoo mari uru atonete ongi wari muru agikwenda kodoro wa mwana aikarire miaka 3 agithie ukiona ngo wa kanitha pi kwanza nginya ni etagwo pastor mwekiro hiki munene muno wa kanitha mwaga kana kamo kambirie kwana ni ambiriria gucenjia tondu ndacara ni kuri andu they have a problem. Matiendete responsibilities. They don't love responsibilities. They don't like that. And we sabania na mundu etwite ni mwega muno na gwakinya ni handu murigo kanini tu kari tu tari merigo tere atukuaga murigo ucio ndekwenda ndekwenda na agakira akona maica maria magikome mahuthu na mega ni macio magwikara ya run wiki tondu kindu kia mbere gutiri mundu aga expect amuri mako kana wathie na nderaga andu aria angi ni ari mwana mimi nakuaga na mtoto niko na bebe mama unajua niko na bebe mama lakini mtoto mimi nasaidianga kusema kweli hata ukiniona hapa mimi mtoto wangu ako grade 1 niko na mtoto ako grade 1 so si unaona hata hii ni school fees nililipa. Sasa mimi tulisema anipatie account ya shule. Mimi nalipa huko. Mimi natumiaga mimi ndio natumiaga fees statement nalipa huko. Na nyumba ni yeye anajilipia. Mimi nilisema hii mambo ya kukaa na mtu ambaye amekona meno 32 mimi siwezi. Siwezi kaa na mtu ambaye akona meno. Na sasa nikuulize una plan kuoa tena? Ndioe nani? Ama si lazima watioe huyo mwenye mliachana. Hapana, mimi hata natafuta divorce sasa. Natafuta divorce. Mtu ambaye hatutasumbuana. Mimi naenda tu kulala kwake mimi ndi na ninakula kuna kitu kingine mimi nikishiba ni hivyo ati gucoka kule arere hagatunyo school fees darere haganyumba nigetha ndakayo gatuika entitled die nyumba ya mundu ungi agithie ku andu makome atari kwa usalama ngira nyumba ari hanike ari hagatu school fees peke yake ro na ithi mwana ti waku ona kai mwana ageikaraga ku akaiga ngilipa nyumba lazima nikuwe nikikuja huko ona uiwaga igatirire si hata hiyo school fees unajua mimi naweza acha kulipa bwana usianze kuni stress kama ulia wonirio wega uthi uikaraga atia owa uguo niguo njikuaga wega and they're making it in life like Elon Musk. That is their role model. Mundu okatua kahurwo mbica na kĩhĩ gĩake tu ũhoro ũcio ũgeka atĩa ũgathirĩra hau Mwathani akagũteithia kwĩra mwĩ hairũ nĩwe tũrarĩria mwĩ hairũ Ngai mũno tũmbĩre tũmũndũ tũu tũkagũtĩra mũndũ maica hau ũkawataraga wĩna mĩaka 13 ũtete along the way na harĩ mĩaka 13 nĩũtigĩtwo na twana twene twa maithe different twĩna twa maithe tofauti tondũ kĩrĩ ũndũ ũngĩgĩka tondu uria wa mbere okakwe kana acokire hagĩũka ũngĩ agĩkwĩra arenda kũreraniria no nginya ũgĩe gake areranirie nĩguo mahenagia mũndũ tondũ rĩu nĩgũkĩrere kana kene tũikarĩte ũguo no nginya hakorwo na gaku to nginya hagĩkorwo na gakwa na ndĩkoyaga ta my son my true son ona nĩ wambaga kũmũria ũkamũria kana nĩ ũkoire birth certificate nĩgetha cenjio rĩtwa rĩaku ĩkĩrwo rĩtwa rĩaku akakuona nĩ gũcenjetie wakĩmwana haithuru hatikĩrĩ mbara kĩharakice wakĩharakice ũkagĩa kana mũgaikara mĩaka ĩngĩ 3 agakũngũi agathiĩ mambagĩria twaganu nĩgetha mũingate na mwambĩrĩrie fracas na farakano rĩu ningĩ ageka atĩa agathiĩ agakũra rĩu ũcoka kũigua ndaramenyeka kũrĩa acokire kũgĩa agũtigĩra hau rĩu na twana twĩrĩ akũheire kĩheo kĩrĩa kĩongerera ona niĩ ndingĩra hatarĩ gakwa arĩ ũguo mwena ũrĩkũ arĩ ũguo ndĩ mwena wa Mũthoni mwena wa Mũthoni ũndũ ndĩ nũkũrera gatarĩ gaku ũkĩra koera gaku gacoka gaikara mĩaka 3 ũgathiĩ ũkamũtigĩra kau hagoka ũngĩ ningĩ nake akauga ningĩ rĩu ũyũ arenda gũceto rĩu ũngĩkorwo na twana tũtatũ twa maithe tofauti we nĩwe wĩna thĩna
You are the problem. Owe kada no uraigua mwiri uri ona hinya. No, you are the problem. Na ni urenda ni ukwenda ningi gugiceto. Urerage ciana ithatu cia maitha matiganite. Yes. Na matiteithagia ciana icio. Othe ni mathi. Uria woka gaikara miaka 3 agathie. Ni ciana ciena thina kana ni we. Na kana gakorwo gatikinyite miaka 10. Gatiga kinyite miaka 10. Na nä tå tatå na twa maithe nä å rateng'era na gå tirä wä ho gå tirä å teithagia ona omwe wake nä å rathiä må no nä å rathiä må no na kimbia sana nä we å ngä korwo wä na matingä ko othe moka magathi magagå tiga magathiĩ magagå å gakinya kwarä rä ria atä no ä tä kä re atä nä ma å gä kana nä getha areranä rie na tå 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 ngä ndå ragä coka thoko na ihenya må no onawe miaka ena tå timä nini må thuri onawe ndå ragä coka raithi må no mwana oka akinyia miaka 3 ä na rä agä thiä thukuru miaka 3 ciana irathiä thukuru aingä ra thukuru å kona må ndå å getha ithe å ngä agåkorwo akä ingä ra ä tagwo ä no PP1 ĩni akeni miaka 3 agä thiä arathiä grade 2 agä thiä grade 2 ningä hagoka å ngä å ngä coka kwanyu nä å kora andå anyu macokanä rä makä å ria nä kä å ngä rutwo nä getha å tigä kå gä twana å kora macokanä rä ire athuri atatå tamau na gå tirä å må teithagä mwana niä ona ndä ranogire kå må tamagä ra mbia ndingä må tå mä ra rä ngä na tware ciana kwä maithe nä kwä na kå kwanyu gwä cari å yå watatanyu nä kä ethaga atarä onarä na må thuri harä arå me nä kä ethaga harä arå me nä kä ethaga na ndamuonete na gathuri kau kamå ndå kau gacegecege na ngä karora wega ngä ona tarä kamå ndå ona korä te kwamå ka tata wanyu